Thilmak le lau om episode som thum pathum na Inhrang Finfiahna a Thilthleng makte camera lak fu palina nu fa ina nu fa thla YouTube channel Paranormal Nightmare nei tu te unau Josh Son le Rocky te chu nu fa in ron kawin an in chu a hrang ni a hria in chui chian sak turin anti ani he ina hian he in lo lu ma chu te nu fa ve tho chu run thlak tak main an lo boral to a he ina he di le kaliporter te nu fa an lu atanga thakhat chap aliam chuan thil danglam le mak tak tak an tong nual to a kali chuan in chunglama awm lai te hian thil rim che em mai rim tur zet mai te chu a hre thina ke pen ri te hre thinin lai te chu khoi tu om mi si lovin amain ain offin ain on reng mai thin ani thla ni om tak mihring ruang am chu an hmuzing hle ni in an soi bok ani. There's times, like I said, you can hear people walking up and down the steps, but you can definitely hear certain screeches, certain noises. Since we've moved in here, we've had noises all the time upstairs, lights shut off, been touched, seen a lot of shadow. An ina lo leng lut ve thin, an then omrol thar thian dun po hian ton chu an lo nei ve nual mai. I get really bad negative vibes. Lights have turned off on their own. Shadow figures walk through the rooms, and it's honestly kind of scary. We've heard the little girl call out mommy, and I never was a believer in this whole paranormal stuff until I moved out here and seen it with my own eyes. I just really don't like being here. You want to leave? Yeah. Thank you. Anu zok hai deep breather chuan mei cheno pang orol ni om takin mang ang le lungai taka anu a ko thom a hriat thin thu a soya a khongain a ril ru a khoi le thina a lung te po a chhia in a mit tui hial te po atlak thin thu a soya hemi a soi mek lai po hian he orolin anu a ko thom hi aron ri chuak ani. It breaks my heart, you know, to think this little girl, and you can hear her hollering for her mommy. Keep hearing somebody saying mommy. She is here, and she is looking for her mommy. I thought I just heard somebody say mommy. Did you hear that? Yeah. It breaks my heart that she's still here wandering around looking for her mommy. It makes me want to cry. He deep breather in lung che taka interview anei zo chuan he ina cheng ve hi enge ani a tunge ani hriat chen tumin an hna an tran ta. If you're in this house, can you communicate with us? Give us a sign you're in here. Stop. Holy Did you hear that? Can you come out here with us? It's upstairs. Yell mommy. We believe that there, may have been victims in this room. Oh. Little girl. Oh. 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 God, I hope my audio is picking this up. Been in over probably 400 haunted locations, done hundreds of residential cases, and I have never in my life experienced something like this before. Son chuan hun hrang nia an soi zeli chuang le in hrang nia soi thin za chuang an kal to na hetiang ang reng hi alaton ngai lo thu a soi hial ani. He ina nu fa kum sang kha zakwa som ko palia boral to te thla hian chol ha dam na an la mulo nge niang chan chop mai zok enge vedan. A full video endu tan Paranormal Nightmare TV series ti in lo zong mai don ania. Pathum na TikTok video mak TikTok mang tu pakhat chuan a ice machine chungchang vel chu TikTok lama ada a TikTok video lo en tu
a followers te chuan thil mak tak mai a video a chuan an hmutel tlat mai ilo hmu em light on ma chi khan ice machine bula mai chano pang loading chu a camera hian ala fu a light on chi hian a bole ta dai ani TikTok mang tu Julian R. Angel 1925 chuan an hathok puipa Thilton mak tak mai hi TikTok a chuan aron da ve le boka bangkila thla ni om tak mihring ruang am loading chu a hmu a rang taka enlet ngalin ma se he thil hi alo bo le ta dai mai ani he video hi khoi hmuna thleng nge engti khuna thleng nge ti tarlan ani lo ani pahni na eng mihring nge Ukrainian YouTuber Vlad Dresnov chuan hmun pakhat ro son to chu zana a thian te nen an tlo a he an kalna bial chung hi manlaya nuclear power plant lo boi pui to na thin ani tun thleng hian phalna nei lo chuan tuma tlo po phal anani lova ti chuan Vlad Dresnov te thian ho chu zan riak turin film khur tak chungin lu phalna an nei ta boka an lut tanta inte pakhata chuan ria tumin anin buat saya a thian te chu an mu to ti in an bul hnai mai a chuan Dresnov a chuan thom ni om tak hi a hria en fiat tumin a thau chuaka. Надеюсь, мы доживем до утра, но потому что реально очень страшно. Там что-то шурудит, что-то бегает, что-то мычит. Я не знаю, я продолжу съемку, когда мы найдем какой-то домик, чтобы переждать хотя бы какое-то время. Ребята, только что, короче, ветка упала, я подумал, что что-то лазит. Вы это слышали? Что это шурудило? Нет, там что-то лазит по-любому. Я один туда не пойду. Но походу это там. Или это там. Твою ж мать! Твою ж мать, блин! Что это было? Пацаны, подъем! Пацаны, Вадим, блин! Я не сплю. Чувак, там что-то лазит. Где? Я где-то сейчас на улице что лазит. Ветка упала, я слышал. Я не знаю, там что лазит. Сам сказал, ветка упала, что ты говоришь? Чувак, я видел что-то, я тебе отвечаю, я снял это на видео. Ну ты слышал, как лес гудит, что ты гонишь, блин? Пацан, я снял это на видео, я тебе серьезно. Ты что, на мой пранк, что я тебе ответка? Да какой пранк, чувак, я тебе отвечаю, я там что-то видел. Ну где ты видишь? Там, вот там в конце, где-то в углу. Дай фонарь. Там? Вот там сидел, вот там. Ничего там нету. Вот там где-то, вот туда, вот как раз туда побежал. Ну нету там ничего. Чувак, я там что-то видел, я тебе отвечаю. Я там спать не буду. Будешь, потому что нам завтра вставать. Чувак, блин. Ты понимаешь, что там что-то было, я тебе отвечаю. Я не шучу. Пиздец, он мне просто не верит, реально, я не знаю. Я это видео и дома пересмотрю, потому что я реально что-то видел. Ты видел или видео видел? Чувак, я видел. Пиздец. Ну, Я тебе отвечаю, если у нас ночью сожрет, это твоя вина. я вчера, вот только когда в туалет ходил, вот такую крысу видел. Угу. Это не крыса была. А кто? Либо животное. Блин, она была здоровая, похожа на человека. Vlad a hian a thil hmu hi camera hian ala fu man lova a thian te chu kai thavin a thil hmu te chu a hrila a thian pakhat lo tho chuan a oi sak lem lo ma se a thian pa chuan a oi lo rei lo khop mai Тихо, тихо, слушай, тише. Вот, все, иди быстрее. Он где-то тут. Он в сарае, что ли? Нет? Блин! Тихо. Быстро, держи быстрее. А куда держи? Я дверь закрою. Иди закрой дверь. tukvera chuan engemaw mihring hmel pangai lo deuh hi a lo dak thut mai a an hlau khop mai hetari an tumpo hi thulin a zanin he hmun hi an chhuah santa ani Vlad ale a thian te chuan heta an hmu hi nuclear weapons wanga hmel danglam vek ang chi
Film vela te po kan hmu thin ang hi a ang ni in an soya enge I oi zong te ani em chan chop mai mai nge vla ta Thilton hi midang in an ti thei mai mai zok ni ang le pakhat na Brent ut Inhrang kumsang khazak kwa som kwa vel khan Clarence Curtis McCosley chuan South Carolina hmuna lui pakhat bula an chung ko chena tur in nuam tak mai asa a he ina hian anupui esile a fanu te nen an cheng ani hun a local zela McCosley chu kumsom limi ni in a baural ta lau mai an pa bera baural ta ka chuan anupui esi chuan ayazon a lo ngai ta a he an pa in asak in nuam tak hi esi chuan luya jin mi te sanghaman tu te le helai hun tlo aron kalte ria theina tur le eile in thlengin hotel angreng dewin asiam ta ani he hotela riak thin ta chu a pasal thita thla chuan ati boi ta fau maya esi aboral nu kumsang khazakwa som sari pali thleng hian he thil hi a thleng thina he in hi tuna po la om rangin friends asiam thiam Eric Mason le anupui kim te chuan he in hi lein hotel hi an la chhun zom zela he in nei tu tharta hian he ina hian thil danglam tak tak an la tong reng tho ni in alang. I'm always looking for validation because it's just so hard to believe that this stuff happens, and it's hard to believe that it's a ghost. It really didn't fit in my life. An hotel room ro ka te chuan ring tak taka mei che tong thom an thina an mung rote nau deuh nau fian ti ang reng te chu ama in atlari room mai thin ani an mikhwal zan riak te po hi bathroom chunga te an room chunga te po chuan ati tu hmu tur om si lovin kalnan an ni ta fau maya an khol sang te po chu a khoi tu hmu tur om si lovin ama in ain offin ain on reng mai thin ani helai hmuna lo chol thin customer te po hian thladum ruai mihring ruang am ang deuh sang mai chu an hmu thu an soi ta fau mai bok nen Clarence nu pa hian he in hi an la chho san lo te po anima ana Mason te nu pa chuan ghost hunter Eric te chu an ko terengot mai ani ghost hunter Eric te chuan he ina thilmak lo tong to nia in soi mitam tak te chu thu an han zot fia hotel te po chu an han en chen hu chuan anin paita God, did you just see that? Holy Hey, how are you tonight? Holy cow, I think my heart just skipped like 50 beats. Bung rote nau deuh te chu ama ina ron tlari rum maya a khoi tu hmu tur om si lovin ti chuan an thil ti lai chu an chhun zom zela in the downstairs men's room. We've had some issues with this room tonight. The door is wanting to open on its own even though it's latched shut. Can you open that door for me? It'd be really, really cool if you could open that door. Is there anybody up here that wants to say hello? Make their presence known to us? You know what? I really would love to see the tall guy tonight. Yeah. Yeah, is the tall guy here? That's them. So is there anybody up here that wants to say hello? Make their presence known to us? You know what? I really would love to see the tall guy tonight. Yeah. Yeah, is the tall guy here? That's them. Do you hear a whirling noise? Like, It also sounds like somebody on the staircase.
thom mak tak tak le bung lo te nau deuh tlari che chu a awm renga tina camera chuan an hnung sir dewa helai vela sanghaman tu te in thuam anga in thuam sang em mai thim jinga tol lut roi mai chu alo la fu a he thil hi an hnuwa video an ennon le hian an hmu chau ani he in nei tu dik tak esitinu patla hian he in hi ala chen chil nge ni in alang ani